Vuk ide? Ide. Evo nas ovdje na selu da istestiramo vrućinu današnju ovdje. Priča se 42 stepena već napolju, a na ovoj haubi evo pa ima 60 plus stepeni. I sad da vidimo koliko je to stvarno vruće, evo imamo jedno jaje, pa da krenemo. Dobro. Sveže jaje, domaće. Ovo vidite ovo, vidite ovo. Evo stavljamo. I krećemo. Znači prošlo je 60 sekundi i evo da vidimo kako izgleda rezultat. Evo vidite. Jaje spremno za klopu. 60 sekundi. Šta to treba da znači? Znači zaključak je nemojte na ovoj vrućini da idete napolju kupovinu, nego idete na limundo.com, aukcija broj